budget ne e wo man foforo so English approach mem na nsema ya jetene ne wo ho no se na ohini bi egbo no yili tuo ni nyina ne se oba no yili tuo no sa so bo no akasa ne ho tuo nsema na beto mbonten so ne se no se ne yire ne echiti wo no so ne sa hunti no fa ndi ofa amra hye ni sem ade abufuo ye ade yenye no no be ma ne de oto anananum e won sie do ama oba ne de oda yaresa bia oje ayarehwe na abusuafo abayi eda ayaresabia oje ayarehwe no ende no nsema abeto mbonten so se oba no nimba abambonten so ama oche so onkwala no munchire mu nyina na so munsema mo ka nyina nse oma me situation owo mu iche se anu odin ye pan ti no mo stress e nkrofo ba bo mo no motumi ahwo mama because baby ama me ne da no enye na yankwane akwaje nsem ni nchire mu embra absan for update about Farahoseme e Columbus, Ohio. Ehu bi ena mede ebra mo ne ebekaya asantefo nso mankwan he no wo Ohio Columbus ne din ede kwabna moako obo ne hutuo ebo ne ire nso etuo no emu nsem aba ena mede eba besomo na Farahoseme ebaye wo for social media question ebisa NSS abre emofro mu ja omo ewa akire ne san eno musim efili eno nam so mamani aboye GoFundMe report bi omo anka so mo baba ena create e social media wode gigi sika na osisa abre die mu ayede se Ghana for anywhere self and obi amebo ma de bedi crampo ebe ye den e de amomo na hwe GoFundMe report amensaka say ene koy was say on June 6th 2023 there was a domestic violence incident between our parents Harriet Abuaje and Kwabena Amwakum around 10:36 p.m. Police responded to a call due to gunshots fired. Our mother Harriet was first shot before our father Kwabena fatally shot himself. Despite everything, our mother is thankfully alive but is in very critical condition. There are 4 of us, Jeremy 24, Heather 21, Clinton 16, and Caden 7. Due to our mother being medically unable to care for Clinton and Caden as they are minors, Jeremy and myself have to assume the responsibility to take care for them. This GoFundMe is to help with many expenses including medical, housing, food, etc. We appreciate anything you can give. Again, thank you so much. We any GoFundMe Kwabena Mwakum about abewe free munema e wone ne yire Harriet omoma akreti edesra moa ede fro bibia e honom update aba eni de baba bia no mesan so ede abramo nsema nche ma ya kwakwaje ba ye hu mesi asam ne siti abusuafo ya wonbo bia ede bo ya mbe ya yemfam wo mo ansa na ye too late bi mo ka se ma me ne krampo de onye ye enti ne be ya ye nja no na chese chesen ona kazanto na nanu onsi edu ye be se sika won ho sa na anye ye ebi mo so ka se ya de asama me no se sika won ho de obesan so anya enkwa asa tena sebio eti yamboa na chese bibi biara enkoye ya mema no se bibi ni a munya mo ho abotre kakra nya bibia na betumi de mra ahye mu nsem sa because on hina oye sa de ye nkokoye nsem ni hwehwe mu no na chese enipa no o susu se ne yere ni chite no krapo no enye no credit biara da asem no credit bia eni ho nte bufo ba mma ye hu mesi ebesi aye nyama esi afata kaisa haya SH0T nti baba mo de azabe like o be share no comment e we video si ni nyina so no we di channel no ho adanse e de acha afoforo o yesa so na erade ehwa o hia mo abonte a frame ohima echa